کاشر پوشی چھس بہ عرض کرن مگر سانک وستادن ون بیہن سہل پوٹ دپن سبب ڈی شیخ مسبب یاد کرتن مولانا انور شپیانی رحمت اللہ سبب ڈی شیخ مسبب یاد کرتن بفکر شیخ خانہ یہ دل آباد کرتن بفکر شیخ خانہ یہ دل آباد کرتن دبن سبب یلی بنی مسبب کرجن یاد وہی طور برتا فکری سبب گئی زمینداری باغبانی مگر مسبب امیک چھُ حضرت اللہ یمی ژےٚ سوزی یم ژےٚ صحت تھوی سبب گئی ملازمت مگر مسبب چھُ رب العالمین سبب گو تجارت مگر مسبب چھُ رب العالمین سبب گئی مزور اگر نہ صحت دی مسبب چھُ رب العالمین اوے ونن مولوی صاحب دپن سبب ڈی شتے مسبب یاد کرتن بفکر شیخ خانہ یہ دل آباد کرتن کنی زانن کنس ستھن تھو زان لا شریک رب العالمین کنی زانن کنس ستھن تھو زان یہ شرک کے کل جبن برباد کرتن یہ شرک کے کل جبن برباد کرتن ان ذرابر توجہ شی کہ دیم اسی نبوانن یوانن میون پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دپن کنی زانن کنس ستھن تھو زان یہ شرک کے کل جبن برباد کرتن ماشاءاللہ دپن غرض یہ دے چھی وچھن دیداری اللہ فمن کان یرجو لقاء ربہ اچھنا مولوی صاحب دپن ہے مسا پڑھیو تمن بچارن تگن پڑھن لکن دپن مسا پڑھیو یہ امی آیوک شرح فمن کان یرجو لقاء ربہ غرض یہ دے چھی وچھن دیداری اللہ ات کیا کرے رسول اللہ پنن وستاد کرتن ہرگز بنی دیدار یہ تو تان پنن معلم زانین مربی زانین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ دے چھی وچھن دیداری اللہ رسول اللہ پنن وستاد کرتن مے پت ونی پت کا ام دپ سن وستاد یہ قرآن ونان وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رسول اللہ پنن وستاد کرتن کرت حضرتن ہز پیروی پور کرت حضرتن ہز پیروی پور دلنا شاد انور شاد کرتن دلنا شاد انور شاد کرتن